non ɗen koɗo tedduɗo ino fokkiti koɗaden haray noon tawi no haani nde yewten sifaji oɗo ɗen koɗo e teddule makko ɗen ɓe andi si tawi koɗo wi'ama ko tedduɗo haray sifete inna mo jogii ɗum ɗo e ɗum ɗo emo wondi e ɗum ɗo e ɗum ɗo haray ko ɗum ɗon ɗen andinta en wonde ene oɗo ɗen ko o tedduɗo haray noon teddungal oɗo ɗen koɗo Allah subhanahu wa ta'ala no waɗi ɗum ɗon ɗen geɓe ɗiɗi teddule goo kanko Allah subhanahu wa ta'ala o waɗi ɗen ɗon ta ko kanko taguɗo o woni wadde ɗen ɗon ɗen waɗani nduɗo ɗen lewru teddule goo o wi ko yo enen yo en teddi e ɓurani ko Allah waɗani en e nduɗo ɗen lewru tawi ɗum ɗo wona ene woni wadde ɗum ɗon kanko Allah subhanahu wa ta'ala waɗi ɗum ɗon haray ka ɗimmum ɗum woni ɓure ɗe teddule ɗe Allah yamiri en enen kadi yo en teddinir nduɗo ɗen lewru tawa kanko Allah si en golli ɗen ɗon golle o sowa e baraji ɗi ɓuri ka wowuno ɗon ara nun e ɗum ɗon ɗen ko horugol nelaɗo meɗen sallallahu alaihi wa sallam maaki kala golle banu adama kala golle ko wonɗe gollude kon Allah yamira e malaikaɓe yo ɓe windu ila 10 ha temeɗɗe jeɗɗi no golle ɗe laaɓiri wo no ɗe moƴƴiri wo kono nelaɗo maaki Allah wi'i wo si wona korka kan wo korka kan ɗon si neɗɗo on hoori Allah yamira e malaikaɓe winde e hoori amma yoɓugol molngol ɗum ɗon ko son tigi ñande dalngal Allah yoɓa mo itta ka moƴƴere makko o yoɓa neɗɗo hakke ko baraji korka kan ɗuuɗi ɗum ɗo o yamirali malaikaɓe yoɓe waɗu yani total yoɓe waɗu ittiri ko tata kon Allah yoɓa yontigi haray no ton ɗen kadi daragol jemma juula e nduɗo ɗen lewru suumayi ɗum woni naafugol nduɗo ɗen lewru suumaye nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki kala dariɗo suumaye o naafi hara ko e hoore gomɗinal haray mo hasbitori baraji ɗin ka Allah yaafotomo ko feƴƴi kon e bonɗi makko ɗin kono noon kadi no tawa e ɓure ɗe tata Allah no yamiri e yo e teddirir nduɗo ɗen lewru ɗum woni ittugol sadaka nelaɗo meɗen sallallahu alaihi wasallam laatino ɓe ɓurno moƴƴude yimɓe ɓen fof ɓe okkayno ɓuri yimɓe ɓen fof kono ko ɓe ɓurayno okkude ko e nder nduɗo ɗen lewru suumaye haa ɓe maaki wonde sadaka yani ko ɓuri moƴƴude e sadakaji ɗin fof ko sadaka e nder nduɗo ɗen lewru suumaye tawi ɗum ɗo ɗen ko moƴƴere janere ni nde nelaɗo wonno aɗade mofte ɗen fof sahaba ɓen laatino kadi ɓe aɗodirayno e ittugol sadaka e nduɗo ɗen lewru no tawa e moƴƴereji ɗi tata nelaɗo eno rerɗini en e nduɗo ɗen lewru huntingol horuɓe ɓe maaki sa huntini horuɗo Allah okkorte baraji yen ko kanko horuɗon o heɓata kon ko alda e ɗoytangol mo kanko baraji makko ɗen no tawa e moƴƴereji ɗi Allah wi en teddinir oɗo ɗen koɗo tinnagol e janngugol alqur'ana ɗuɗɗingol janngugol alqur'ana wondude e yankinagol kadi nde on tigi no jannga alqur'ana on tawno adiɓe moƴƴuɓe ɓen kamɓe no wooduno e maɓɓe timminay ɓe alqur'ana on kala balɗe tati e lewru suumayno woɓɓe toonna ɓe timminayno hay ko timma balɗe tati kono ko ɓuri kon ɗuude e maɓɓe balɗe tati on ɓe timminayno non ma ɗum no woodi e maɓɓe timminayɓe kala balɗe jeɗɗi e nder nduɗo nde lewru suumaye kamɓe moƴƴunoɓɓen e balɗe jeɗɗi on a tata no wooduno goɗɗo weltinotoɗo ha tawa balɗe jeɗɗi o heɓata tippande suumaye awa haray musidɓe tedduɓe enen kadi etoɗen ka suumaye ɗo sen heɓali kala balɗe tati tippande qur'an on heɓen kala balɗe jeɗɗi sen heɓal ɗum ɗon awa heɓen kala jonte ɗiɗi tippande qur'an sen heɓal ɗum ɗon ha lewru ndun wota e ronku ɗum ɗon de sina ɗum haray ɗum ɗon koye konti weltidare ɗum ɗon en tawa saabu kala ñande wo ñande jusu'u sa wawali heɓde ɗum ɗon ko yona hay 30 minutes ma ko juuti o 30 minutes e nder 24 heure on
haray ɗum ɗo den moƴƴere janere no fuutade on tigi e oɗo den traite mo tata Allah no addani en ɗon no tawa e ɗin ɗon ɗen moƴƴereji ɗi Allah wi en teddinir oɗo koɗo joɗagol ka juulirde si on tigi juuli subaka ɗum ɗo noon ko kala ɗum ɗo hay so wona suumaye on tigi no maɗi baray kono tentini suumaye on nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki mo juuli subaka ka juulirde wondude e jama on wonti ka o juuli ɗon mo janto inde Allah ha nange ngen fuɗige to wi seeɗa o juuli ɗon darɗe ɗiɗi wo Allah yoɓay mo baraji hajjuɗo e waɗɗo umra hara ko baraji timmuɗi tis tawi ɗum ɗo hino wodani neɗɗon hay so wona suumaye tentini noon e nder nduɗo ɗen lewru suumaye no e ɗin moƴƴereji kadi ɗi nelaɗo shar'inani en yo en teddini nduɗo ɗen lewru suumaye waɗugol e itikaf ɗum woni accutugol golle adna ɗen fof majje si balɗe sappo sakkitore ɗen ari si on tigi heɓi feere o yaha ka juulirde ta ko kanko e Allah toni gundodirde ton ila e janngugol qur'an heɓi e jantagol inde Allah e juulugol nelaɗo gurdam maɓɓe ɗan fof sappo sakkitoron e suumaye ɓe ufnino ɗum ɗon ɗen ɓe ufnino ɗum ɗon ɗen e ɗiɗo ɗen sappo sakkitoro hay hitande goo ɓe heɓano feere mum kono ɓay juldando ari ɓe yoɓuno ɗon ɗen hakke oɗo ɗen ufnago hakke ko ɗum ɗo hitti e nder nduɗo ɗen lewru suumaye kono noon kan no tawa e ɓure ɗe nelaɗo sa sallam holli wo no hani waɗen e nduɗo lewru suumaye umra nelaɗo maaki mo waɗi umra sallallahu alaihi wasallam mo waɗi umra e lewru suumaye ndum wo ɗum no fota e baraji hajju e filla e goɓe maaki no fota e baraji hajjudugol e maɓɓe kamɓe nelaɗon sallallahu alaihi wasallam tawi jakande ɗo moƴƴere kadi e umra e ɗe gandi no mari baraji hay sona suumaye kono yo taw hara baraji ɗi no fota wa baraji hajju ɗum ɗon koye suumaye tun ɗin baraji ɗon heɓoto ta kadi ko baraji hajjuɗuɗo e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam haray toɓɓere jeetataɓere nden e toɓɓe ɗe on ɗen jantade ɗo wurnutugol jemma sappo sakkitoron immorde e nduɗo ɗen lewru suumaye wondu arde oɗo koɗo tedduɗo wondu arde nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe laatino si sappo sakkitoro on naatino ɓe wurnitayno jemma on fuu makko e juulugol e janngugol e jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala ɓe findinayno ɓe ngure maɓɓe ɗen e oɗo ɗen jemma sappo sakkitoro sabu laylatul qadri on ko e jemma sappo sakkitoro on woni arde na wonde koye nogaye jeɗɗi tun no wawa sayiji go ara nogaye jeɗɗi jemma nogaye jeɗɗi watiji go ara jemma nogaye jowi watiji go mo ara jemma nogaye tati watiji go mo ara jemma nogaye go'o ko ɗum nelaɗo yamiri en wonde koye ɗaɓɓutu laylatul qadri baraji ko goɗɗo rewata Allah duuɓi capanɗe jeetati e duuɓi nayi e duuɓi tati e lebbi nayi yo ɗum ɗo ɗaɓɓite jemma sappo sakkitoro on haray toɓɓere sakkitorde nde aray cheikhna wona taƴugol on maako on ko maako ɗon ɗo jemma sappo sakkitoro on ko jemma goto on fandi ɗon ka ko jemmaji balɗe sappo sakkitiɗe ɗen aray komi fandi ɗon nen ko jemmaji sappo sakkitori ɗin jemmaji sappo sakkitori ɗin ka suumaye koye ɗin ɗon ɗe woni ko laylatul qadri ɗaɓɓitete e muɗum koye ɗi fof majji nelaɗon sallallahu alaihi wasallam ɗaɓɓiti nelaɗo heññitorano ɗaɓɓutugol laylatul qadri e jemma nogaye e jeɗɗi on tun koye jemmaji sappo sakkitori ɗin ila ka jemma nogaye e go'o ha lewru ndun lanna hara e ɗiɗo ɗen fof majji ko hanaɗi wurnitede si wona ɗum neɗɗo no wawi accude ha ka nogaye jeɗɗi tun inna no wurnutude on ɗo jemma ta laylatul qadri feƴƴino andata ɗin baraji ɗon o woppiɗi ko ɗum waɗi tinnoɗen wakkilo ɗen e jemmaji sappo sakkitori ɗin fof majji ta koye ɗin ɗo ɗaɓɓitote laylatul qadri wona noon kadi toɓɓere sakkitorde nden ɗo ɗen e ko teddinirten nduɗo ɗen lewru suumaye ɗuɗɗinagol e jantagol inde Allah ɗuɗɗingol jantagol inde Allah ɓe ande Allah no jewti en ka qur'an koye ɗuɗɗin jantagol inde makko tentini noon e nduɗo ɗen lewru korka kadi wona noon kadi e du'agol toro Allah ko mapini ɗum e fiyakuji adna e fiyakuji lahara mapini ɗum ɗon e alhaaliji mum ɗin fof on tigi du'o nelaɗo no maaki nde neɗɗo hino hunto si o du'ike ɗon ɗen on du'a ɗon ruttetake ɗoni Allah jaabinanaymo on ɗon nden du'a kowona noon kadi on tigi insino o toro Allah yo Allah yaafomo ko bonni taguɗo on kon yo Allah jaɓanmo golleɗi makko ɗin haray e ko ɗeɗo ɗen toɓɓe mi wawi e yewde ɗo ɗen e golleɗi ɗi haaluɗen teddirirde oɗo ɗen koɗo meɗen golleɗi ɗin hino ɗuuɗi kono ɗe ko yewtuɗen ɗo no tawa e ɓurɗi hittude ɗi tawata oɗo ɗen koɗo tedduɗo ɗon ndirɗo lewru suumaye no hana e jaɓɓorede neɗɗo yani no hani wakkilade e mayru haray miɗo wawi e darde ɗo ɗen جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين هراي مسيب جلبة تدوبة o sayi feƴƴuɗo ɗo en nani ko docteur Mouhammad Diang maaki ɗo kon
ko yowodiri e ɓure ndu lewru modi ɗum ɗo feñani en e nder o saayi mo juutaɗo hay e seeɗa feñani en jaka ndu lewru de ko lewru marndu ɓure lewru ndu fimum teddi lewru ndu fimum towi mouradu moƴƴuru haray noon ɗe ɓure ɗo neɗɗo hana welsindagol ha o ɗale ɗe ha o ronka heɓude ɗe wallahi kala etiɗo ha ronki heɓude ɗe ɗo haray o ɗali hoore makko ɓural mawgal ko ɗum waɗi sinulaɗo sallllahu alayhi wa sallam jibril du'ino ɓe maki amin jibril wi'i kala mo lewru sumaye tawi ha accimo tawi o yafanaka bakkatuji makko o windana to aljanna ɓe maki haray on ɗon o perdi o wi nulaɗo wi amin nulaɗo sa sallam ɓe maki amin andi jaka wona mere woni fi on duwa sabu ɗe ɓure ɗo hino ɗuuɗi kadi hiɗe serti sa heɓalɗe fof a wawa heɓude seeɗa e majje si woni no laaɓani allah subahanahu wa taala annuye on no laaɓi yingo natali toon ta ko fi allah waɗira allah subahana taala on yurmede makko nden ko yaajude wona be tun oti waɗa ɗipiji landaɗi ɗo fof kono noon yo oti wakkile doy o heɓa ɗi fof fodde ko mari kon feere wona no laaɗo sallah sallam ɓe makiri noon somi yamiri on hunde haray waɗe e mayre yeru kala ko marɗon feere e nder muɗum haray musidɓe juɓe tedduɓe en weltanike ɓe ceernoɓe meɗen ɗo haray hiɗen feƴƴa e toɓɓere meɗen hikkide ɗon nden ko ɗum woni honnum wasuyeji ɗiɓe fewtinta en enen wonɓe heɗitade ɓen ko honno jaɓɓorten ndu lewru ɗo ko honno eɓɓidoranten ndu lewru ɗo ko honno hanuɗen wa'ude nde ndu lewru ɗo hino tawa en fiyo en wawu tottugol ɗi piiji landaɗi ɗo fiyo en wawu heɓugol ɗe ɓure jantade ɗo haray konngol ngol ko jonnetengol yo ɓanginan en ɗum ɗon ko docteur mouhammad mumin diallo haray en fewtindeɓe micro on wa jasakumullahu hayran haray jama o weltanama heɗitagol ɗum ɗo haray toɓɓere nde mi jogiti ɗon e nde mi ɓanginta ɗo nden fi muɗum haray ko honno jaɓɓorte lewru ndun haray ɓe sifanike en ɗo ɓure molanaɗe ko woni e ndu lewru idan ɗum ɗo holli en wondema hiɗen hani jaɓɓagol ndu hiɗen hani noon kadi haray andude ko honno jaɓɓorten ndu lewru ɗo sabu tawde haray julɗon o hana welsindade e dabbundeji moƴƴereji ɗin koyo eto o wona yeeso da iman o adodira e adodirta waɗa ɓe adodiral ɓen fi moƴƴereji ɗin fi heɓugol moƴƴereji ɗin wano allah daali noon wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun haray an musidɗo julɗo haray rerɗu e jaɓɓagol ndu lewru ɗo eto jaɓɓoɗa ɗum ɗo ɗi laawi ɗi areten jantagol ɗo fi muɗum no jeeya e muɗum ko moƴƴi ko tawata on tigi no hani jaɓɓogol ndu lewru ɗo du'agol toragol allah subhanahu wa ta'ala yo allah yottin on tigi yo allah tawnu on tigi lewru sumaye ndum hara himo jang himo selli fi yo wawu daranagol ndu lewru ɗo wano horugol maɗum daragol jemma juula maɗum jantagol inde allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum waɗi fillama e anas fillike wonde manulaɗo sallllahu alayhi wa sallam hari siraji ɗi naatino ɓe wima kayno allahumma barik lana fi rajab wa sha'ban wa ballighna ramadan nulaɗo torotono allah subhanahu wa ta'ala yo allah tawnu ɓe suumaye hara hiɓe jang fiyo ɓe wawu daranagol ndu lewru ɗo haray du'agol ngol yo allah tawnu on tigi lewru ndun o newnana on tigi kadi horugol o jaɓana on tigi haray ɗum ɗon ko piiji taway ɗi neɗɗon hino ɗaɓɓira fi jaɓɓagol ndu lewru ɗo cheikhna o makko mon ɗo filla e anas ibn malik ɗo andi ɗo no holli wondema nunaɗo sallah alih sallam ɓe torotono allah yo tawno ɓe suumaye haran no heddi hakkude maɓɓe mayru lebbi ɗiɗi andi ɗum ɗo no holli wondema ko hunde nde neɗɗo on hani torade allah yo tawno ɗum saabu ɓural ko woni e muɗum kon hino tiiɗi kono makirɗon noon haray no jeeya kadi e piiji ɗi tawata on tigi hino heblarano ndu lewru ɗo si tawi lewru ndun yi'ama haray koyo on tigi toro allah subhanahu wa ta'ala o wiya allahu akbar allahumma ahillahu alayna bil amni wal imani wassalamati wal islam haray ɗum ɗo ko jeeya ɗum e sunnaji ɗinni toragol allah subhanahu wa ta'ala yo allah tawnu on tigi hara himo e jang himo e kisiye himo e gomɗinal himo hisi kanko e dina makko kan donc haray ɗum ɗon kadi ko hunde tawande hino ɗaɓɓira on tigi ko ɗum waɗi sabu tawde neɗɗo julɗo fof si o heɓi nema haray himo hani weltanagol allah subhanahu wa ta'ala argol ndu lewru ɗo on tigi tawendu ɗum ɗon ko nema molanaɗu noon yimɓe buyi hiɗe wonduno hiɗen horiduno ko feƴƴuno ɓen ɗon hande
ɓe tawdatake e meɗen enen noon Allah subhanahu wa ta'ala newnani en ha en tawama haray on tigi no hani weltanagol Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum waɗi wano karamo kojo goo no wiye alimamu nawawi rahimahullahu ta'ala o wi haray hino yiɗana neɗɗo si tawi nema mo Allah subhanahu wa ta'ala Allah neminimo nema ma nema on arti Allah heɗintini nema on e makko haray himo hani e weltanagol Allah subhanahu wa ta'ala ko noon kadi si tawi lorra fokkitunoka heɓugol mo Allah pottini ɗum e makko haray himo hani weltanagol Allah subhanahu wa ta'ala o mantira Allah ko Allah handi kon no jeeya noon e nemaji ɓurɗi mawnude ɗin ɗi tawata Allah hino nemina jeeyaɗo e hawrindingol mo waɗugol dewal ngal tottugol dewal ngal haray tawde tun si suumaye on naati on tigi suumaye on tawimo himo e cellal haray ɗum ko nema molanaɗo ɗon on nema ɗon hino hani yettugol mo hino hani yettugol Allah subhanahu wa ta'ala e on nema ɗon haray no jeeya kadi e piiji ɗi neɗɗon jaɓɓorta ndu lewru ɗo e fiɓugol desida bi mana on tigi e ndu lewru ɗo ɓaytundu tawimo inchallahu ta'ala o fiɓa ka ɓernde makko wondema o geray nder foddetaga makko o naftora ndu lewru ɗo on ɗum woni naftorgol ndu lewru ɗo ko tottugol ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri kon e sunna piiji tawayɗi ɗin hino ɗaɓɓayo on tigi waɗɗo e ndu lewru ɗo o desida wondema inchallahu o etoto foddetaga makko o waɗa ɗin piiji ɗon o nafitora ndu lewru ɗo e waɗugol dewe jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala janngugol qur'an e ko waytata noon wano ɗin piiji o etoto foddetaga makko idan hara ko ɗum ɗon woni ka ɓernde makko hara ko on décision o jogii ko ɗum waɗi kono si en daari en tawa buyi fiyakuji maɓɓe aduna ɗin fuu hiɓe waɗa plan fi majji hiɓe planifiya ɗi ko honno ɓe warrata kono si awi teliremma ka dewal tawa on tigi no welsindirgon sengo ɗon yo Allah subhanahu wa ta'ala dandu en ɗum isan on tigi no hani planifiyade fi affaire lahira makko on kadi fi aduna on tun o planifiyata ko noon kadi neɗɗo on no yewtirɗen noon waɓutuji ɗin o gera ɗi waɓutuji ɗo alɗinora ɗi o nafitora ɗi hara ɗi perdirali ni ko noon kadi no jeeya ko jaɓɓorta ndu lewru ɗo e andinagol faama ñawoje suuma on fi tun fini o tawi fo hino horde kan kadi o hoora o jokkira noon innama koyo geru o ɓatto karamo ko ɓen o heɗo o lando fi o andu ko ñawoje yowdirɗe e ndu lewru ɗo hara o accirali ɗum ɗon ni tun donc haray hino waɗɗi julɗon si ɗen andi neɗɗon hino hani simo rewde Allah subhanahu wa ta'ala ko yo rewir Allah gandal o arawitaka Allah subhanahu wa ta'ala ñande dargal o waɗa goɗɗum ha o gayna tawana hino waɗirte noon o inna kanko hari o andano hande noon si en daari en tawayi wasilaji no gandal ngal heɓora no on tigi wawa humpitorde ñawoje ɗen haray hino newi ha e ɓawo ɗo nun hari hino mettuno fi kono hande ɗum haray hino newi donc haray on tigi o maranganto haray ka Allah subhanahu wa ta'ala ko noon kadi haray hino hani no jaɓɓorten ndu lewru ɗo jaɓɓorendu bimana fiɓugol e desida wondema kanko neɗɗo on piiji bonɗi ɗin fo o geray o puttitoɗi e ndu lewru ɗo e ɓawo ndu lewru ɗo kadi si feƴƴi kadi kala zunubaji ɗin kala ko wonno wadde ko boni o ɓoro e muɗum o desida wondema o yiltitotako e nden hunde ɗon saabu ndu lewru ɗo ko shahru tawba ko lewru ndu tawata on tigi no hani tubude muɗum mo tubali e ndu lewru ɗo ko honde sahi haray o tubata musiɓɓe donc haray Allah subhanahu wa ta'ala noddi en fof o inni wa tubu ila llahi jami'an ayyuha almu'minuna la'allakum tuflihun haray tuube ruttoɗon ka Allah on foppet moɗon onon gomɗiɓe ɓen belajo on malete idan en yiiɗo hina bonnoɓe ɓen tun innayo tuubu ko hay gomɗiɓe ɓen tigiri wiɓe ɓen tigiri no gomɗini no ɗaɓɓira tuubugol saabu neɗɗon o anda ka o woni e feggade e tiliremma Allah subhanahu wa ta'ala daiman haray mo haton jini e tuubugol ko noon kadi haray no jeeya ko on tigi jaɓɓorta ndu lewru ɗo heblugol wonki mum kin e ruhu makko on ko tiliremma janngugol ƴellito e defte ɗen e jentagol wano kasetiji piiji tawayɗi hino yowodiri e fiidina on tigi kan o gera o janga ndu lewru ɗo haray yewtereji l'islam no waɗede moƴƴa o profita kanko kadi ɗo fiyo wawu ɓeydade o anda ko honno o rewirta Allah subhanahu wa ta'ala ko noon kadi haray no jeeya e piiji ɗi neɗɗo jaɓɓorta ndu lewru ɗo e jaɓɓora ndu udditugol page keso kono no woni udditugol on page keso e haray ko tububuye laaɓuɗo
aray on page ɗon feñinane men ko honnum ɗum fiɗi ko kaydiri kawna wona e windanede golle ɗon malaika ɓen ka windata ɗon ka ko honnum handi ɗon haray cheikh docteur sita haray ko fanda ɗo mi mana koye on tigi tuubu o laɓɓina o tuuba tuubu ye laaɓuɗo rutto ko Allah subhanahu wa ta'ala ɗum wawa so ƴette won gurnan hesan gurnan hesan aywa en andi golluno ko fu malaika boneji malaika ɓe monta aywa ko noni ko fanda ɗum ɗo woni ko fanda ɗo mi mana ɗen andi neɗɗo on si tawi o tuubi no hani tuubirte no hani tuubirede noon Allah subhanahu wa ta'ala montanaymo piiji boneji ko wanno kon fof donc haray on tigi nayo jooɗo seytane cuɗanamo ɗon innamo o bonni ha ɗuuɗi hande kadi e hay so tuubi Allah jaɓantamo i jama buyi haray no faljangon sengo ɗon innama haray koye on tigi koyo tuubu o laɓɓina tuubuɓe makko on o yirto ko Allah subhanahu wa ta'ala ko Allah subhanahu wa ta'ala wi noddi en o wi en tuubu si en tuubi en ruttike o jaɓana en idan gerugol tuuba rutto ko Allah subhanahu wa ta'ala e ndu lewru ɗo sabu tawde ko ɗum kadi nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam on tigi kadi fiitirirenma ñentingol nulaɗo on o gera o ɗofto nulaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ko ɓe yamiri kon o woɗɗito kala ko ɓe haɗi o gera o andino ɗum ɗon ko noon kadi wano ɓeygure makko nden kadi wano mawɓe makko ɓen wano ɓattodaɓe makko ɓen wano ɓeygure makko nden ma ɗum ɓiɓɓe makko ɓen fuu ɓeɗo o moƴƴintina relation on hakkunde maɓɓe jokkugol enɗan ɗan ɗum ɗon kadi o moƴƴintina si tawino hara ɗum hino taƴuno ma si taƴano o ɓeyda kadi e ndu lewru ɗo kadi ko noon kadi e jama mo woni e wuridude on kadi ha o wona neɗɗo jiyaɗo moƴƴuɗo nafowo nulaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki afdalu nnasi anfa'uhum linnas ko ɓuri moƴƴude yimɓe ɓen fof ko neɗɗo tawowo ino ɓuri jama on fof moƴƴagol e jama on ko ɗo ɓuri moƴƴude ko Allah subhanahu wa ta'ala idan haray ko ɗiɗo piiji on tigi jaɓɓorta ndu lewru ɗo ko noon kadi ɗen andintina toujours haray yo jaɓɓor ndu lewru ɗo hara ko weltagol sabu argol ndu lewru ɗo harana yo wonu bimana ɓay lewru ndu ɓattike o jooɗo o maapo ko honno ndu lewru ɗo feƴƴirta o tampa ñallal ngal o adda siga ɗi miijoji ton la innama ko yo taw on tigi hara himo welti himo wewli yo o anda wondema ko occasion molnaɗo woni heɓude ɗo nde dabbude ɗo nde ari nde tawimo idan neɗɗo no hani weltorde ɗum hara o sunaki ko ndu lewru woni e arde kon haray ko ɗiɗo yoga ɗi piiji ɗo neɗɗo on jaɓɓorta hani jaɓɓorde ndu lewru ɗo eɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah newinan en ɗum haray lan jonnitide micro on docteur Mouhammad Sita Pari musidɓe julɓe tedduɓe en weltanike karam koye meɗen ɓen ɓe ɓanginani en hewre raɓɓinɗinande ko ɗum woni ɓe raɓɓinɗinike maku on kono ɓe makiɗo makuji tedduɗi makuji mawnuɗi makuji moftuɗi hay eɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo o faamin en ɗi makuji ɗo o newinana en gollitirgol ɗi andi jaka sino wiyede ko honno goɗɗo jaɓɓorta lewru sumaye wona ko honno oti addirta maaro e sukkar e condi mutiri e condi kamba fi mboyri on e ko jokkiti ɗin piiji hay fi hay ɗum ɗo hino tawa ko honno oti jaɓɓorta lewru ndun ka ruhu makko ka wonki makko hakkunde makko e Allah on fi yo waw nafitorgol lewru ndun no ndu hana nafitorede noon haray on feññini on laɓɓini on laaɓani moftani Allah subhanahu wa ta'ala on yoɓo on joddi ɓurdi mawnude e ko yoɓata jiyaɗo makko haray musidɓe juɓɓe tedduɓe en ɓattike ka timmode yewtere meɗen nden haray hiɗen jonnude docteur Mouhammad Diam Bari ɓe yewta en konngol sakkitorolngol wonɗen e hombirde ngol haray falle tafaddal mashkouran majura haray musidɓe tedduɓe haray konngol sakkitorolngol ɗo ɗen komi wesiyoto hoore an e moɗon ko ɗe toɓɓe wonɗe arde ɗo ɗen ara non ɗum koye laɓɓinan Allah ɗe kaaɗoɗen korka ka wonɗen horude e nduɗo lewru si tawi ndu hewti en tawiɗe en nguuri selli sabu tawi on tigi waɗirali fi Allah haray ko soñja o mari e tampere ɓe andi hino wi'a wonde fa kam min sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash wo ɗuuɗi yimɓe horuɓe tawa ɓe horude ɓe ala ñamude ɓe ala yarude ɓe ala wadde ay hunde ɗum ɗon kono tawa hara e kanɗon ɗen korka maɓɓe ɓe mara si wona ɗonka e heege ko ɓe ñallir baraji hara ɓe mara ɗum noon ino tawa e ko bonnata baraji ɗin si tawina fi Allah on tigi waɗiri korka kam
hiɗo tawa kañum kadi ko bonnata ɗiɗo ɗen baraji ɗi neɗɗo waɗata e nduɗo gollirɗi neɗɗo waɗata e nduɗo ɗen lewru si tawi neɗɗo on o woni o ño'ay yimɓe ɓen o fenayi o gollitiray sifa ɗum ɗon ɗen ko ɗum nelaɗo men sallallahu alaihi wasallam makani en man lam yada qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharaba e oɗo hadise selluɗo ɓe maaki kala mo accali konngol fenande e gollitirgol fenande e nduɗoɗen lewru suumaye e o koɗo men mo habbiɗen wonɗo arde haray o haaju Allah ala e ko on ɗon accata ñaamugol e ko accata yarugol Allah fa alaka haray golle makko ɗen ɗon tawi jaka e hunden hino hitti fota ko tata e laɓɓinanay Allah woɗɗita ɗen piiji ɗi Allah harmini ɗin e meɗen kono noon kadi no heewi e juulayɓe kañum kadi wona wiira noon de wa kam min qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa sahar wa ta'ab heewi en darotoɓe naafa nduɗo lewru suumaye tawa hara laatanaki on tigi ko dari kon o naafi e ko dari kon o juuli si wona hiirugol e ronkere ko ɗo sinelaɗo sa sallam kaɓe maaki ɗon ɗen mo hoori suumaye kono ɓe inni hara ko on tigi no gomɗini himo hasbitori baraji ɗin ka Allah ɗoni anniye on ta ko mo tori yo Allah hokkumo baraji ɗi ta ɗum ɗo mo anniyani ko Allah one waɗande kono noon kadi ɓe makiri kala dariɗo naafi lewru suumaye tawa ko e hoore gomɗinal o waɗiri ɗum ɗon ɗoni haray mo gomɗini Allah haray himo hasbitori baraji ɗin ka Allah ɗoni anniye on ino laaɓi ko fi Allah o waɗiri haray oɗo ɗen kadi Allah yafotomo ko feƴƴi e bonɗi makko ɗin si o hoori o waɗiri fi Allah Allah yafotomo ko feƴƴi e bonɗi makko si o juuli hara ko fi Allah o juuliri o naafiri oɗo suumaye Allah yafotomo ko feƴƴi e bonɗi makko haray komi sakkitorta ɗo musidɓe tedduɓe haray ko rentingol hoore an e moɗon e ko tata kon fiju ndaaruji hay dagiɗi ɗin suumaye si alano haray o tawon tigi perdintan mum e si oɗo ɗen koɗo tedduɗo ari naafi noon kam piiji harmuɗi ɗin jemtagol musique en e ko nantata so fanino en piiji haray ko wona noon ɗen e neɗɗo on o rento e kala ko bonnata tan makko on e nduɗo ɗen lewru suumaye ɗe anndi woɓɓe golle ɗen fof 24 heures ko ndaarugol Facebook woɓɓe ɓen ko ndaarugol ballon woɓɓe ɓen ko yawgol ka café ka ataya wulnete jooɗo ɗon ñallal ngal fof maggal he haray ɗum ɗo ɗen ko perdi molanaɗi e hoore kañum neɗɗo on hay si tawi hara woni yahugol ka ataya wulnete harma si tawi ñoore ala ɗon ɗen kono perdingol tammum e ɗum ɗo e oɗo traite ɗum ɗon no konti wonde ko perdingol hoore muɗum e baraji molanaɗi e nduɗo ɗen lewru suumaye haray ko ɗum waɗi kala ko tawata kon hihi haɗay on tigi e golleli moƴƴi yon tigi haɗito e ɗum ɗon e nduɗo ɗen lewru ko ɗum imamu Shafi'i rahimahullah kanko laatino ko hay darsuji makko ko jannayno kon defte fiqiha ma hadise ma defte tawhidi ko janngayno kon si lewru suumaye ndun ari ɗum ɗon fof o darnay o ƴetta qur'ana joni noon ɗum ɗo ko hunde daggide ko hunde yamirade kono hay piiji yamiraɗi goo ka suumaye ɗo kala mo yimɓe moƴƴuno e feƴƴinoɓe wallinay ɗum ɗon ɓe hittina ko wiyete ko dewal ɓurgal ngal mawnude ɗefte andi no tawa e ɗum ɗon ɗen e janngugol alqur'ana juulugol horugol e ko hina ɗum ɗo e golleli moƴƴi haray ko ɗum ɗon neɗɗo haani hittinde e nduɗo lewru suumaye tawa ɗo e lewru ndum lannude tawa on tigi tawama eɓe Allah rinɗini dande muɗum immorde ɓe Allah rinɗini dande muɗum immorde ngeɗo ɗe yite jahannama ta ɓen ɗo windama yaha eɓe ka aljanna ɓe wona e hoore ɗum ɗon ha ñande Allah ƴettiɓe tawa hara ko ɓe yimɓe malaɓe yo Allah waɗen e ɓen ɗon ɗen haray miɗo wawi e darde ɗo ɗen haray miɗo weltano docteur Mu'min Diallo e dow oɗo nde yewtere labande wona noon kadi miɗo jarna docteur Mouhammad Sita Bari e dow koɓe ardi ni kon ɗo ɗen fiideɗo ɗe yewtere haray miɗo jarna jentiɓe worɓe e jentiɓe rewɓe haray miɗo wiya assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. haray musidɓe julɓe tedduɓe ko ɗo woni ko jonde meɗen nden wonɗen ɗum e humbude haray ko yeru ɗum ɗo woni ko Allah subhanahu wa ta'ala newi nani en yo heƴu e saayi meɗen on haray hiɗen weltanomo Allah ka fuɗɗode e ka sakkitode hiɗen jarnamo e dow ko newi nani en nde yewtere ɗo hiɗen weltano karamo koɓe meɗen feƴƴinanɓe en nde yewtere ɗo ko ɗum woni docteur Mouhammad Mu'min Diallo kañum e docteur Mouhammad Jambari haray hiɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo waɗanɓe koko ɓe makani en ɗo ka mandake maɓɓe moƴƴe e ñande dargal hiɗen toromo kanko Allah enen heɗitiɓe ɓen yo o faamin en o newinana en gollitirgol o waɗa en heɗatoɓe konngol
gollitira moƴƴereji kowoni e nder muɗum kom eɗen toromo yo tawnu en lewru sumaye ndun o newinana en horugol ndu e juulugol ndu e waɗugol dendanagal moƴƴereji nder ton o yoɓa en joddi ndi o foɗi ndin e nder muɗum haray ko ardani on yewtere nden ko musidɗo moɗo wonɗo e wolude on Mouhammad Sita Bari haray musidɓe julɓe tedduɓe hiɗen daro waɗo wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. RFDI 24 heures sur 24. RFDI 24 heures sur 24. musidɓe julɓe on ɓe heɗade radio Fouta Diallo international ka wawɗon wonirde o haara meɗen andintina on ha joni haara ko émission duɗal Madinatul Munawwara wonɗon heɗade haray ko feƴƴiɗo ko no wirnuɗen noon haara ko jonde nde tawata karama ko meɗen waɗani en ɗum ko Oustaz Mouhammad Sita Bari kañum e Oustaz Mouhammad Mumin Diallo Oustaz Mouhammad Jambari haɗa ɓe waɗani en ɗo yewtere labbande fottude hittunde moƴƴa ɓe jarama fota koyna seeɗa haare ɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala yo newnan en horugol ndu lewru okkora en baraji horugol ndu lewru haɗa ɗen andintina ha joni mo kala yo jogi tolon ha joni ɗen luttiri programme no wirnoɗen noon programme ɗin moon haara o juuta fota haara ko ɓe yewtay en ko yowodiri ko honɗum e taƴata korka kan ko ɓe sappano en noon tentini piiji kesi wonɗi e muɗum e ko tawata hari ala no neeɓi hara no woodi joni sappanto en e muɗum kono noon kadi fi ko yowodiri e nawnare e horugol nawnuɗo e ñawore makko ko woni yowodiri e muɗum aɗa eɗen junnita micro on joni Oustaz Alpha Mahmoud Bari e lollirɓe wiyede Zarruga aɗa ɓe dirisana en nden jonde ɗon aɗay on fof moɗon ɗon weltana ɗon tora ɓeydugol heɗagol wa jazakumullahu khayra. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أرأي مسيب جلبة مدن سلمنا رون سلمنا الإسلام مدن ويانون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرأي كون يدوني جند من إدابري كيوتي e jondeji yowitiɗe e ñawoje suumaye hara ɗen andi jonde feƴƴinon nden e yewti ko yowiti e suumaye e tugale mum e sartiji horugol en yewti kay ko yowiti e ko honno lewru suumaye tabitirta hara e hande inchallahu taala en daɗɗay ɗo yewten yoga e ñawoje yowitiɗe e ko firtata suumaye ko ɗum wiyete almuftirate e ɗengal arab hare inchallahu taala e nde jonde men ɗo hare ɗen wondi e karmakoɓe men tedduɓe haray docteur Aboubacar Sada Sow wonɓe wadde doctorat qismul fiqhu ko jami islamia ɗo e docteur Mouhammad Moustapha Diallo kamɓe ke wonɓe wadde doctorat qismul fiqhu ko jami islamia e cheikh Mouhammad Baylo Diallo wonɓe wadde magistére qismul qada ko jami islamia e cheikh Mouhammad Khalil Bari wonɓe wadde magistére qismul fiqhu ko jami islamia e min wonɗo yewtuɗon ɗo Alpha Mahmoud Zarruqa Bari haray cheikh Baylo haray min fewtina e landugal ngal e mum ala ɗum haray men wiyana on assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh hay ahlan wa sahlan bikum cheikh Baylo. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuh ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Naam haray cheikh Baylo haray den istidafa aywa haray ɗum wandere ke suumaye inchallahu taala en kon kay dambugal ngal ila janggo haray ɗen ande en yewtino ñawoje ko honno lewru ɗum tabitirta e ko ɗum suumaye ha en hewtiyande ko jonde men ɗiɗaɓere janere haray meɗen faala joni yen ɓurdu dambugal ngal ko yewti kon e firta ɗi suumaye on ko ɗum wiyete almuftirat haray on wawa en ɓanginande kon ɗum ni muftiri kon ɗum fanda e fiiji firta ɗi suumaye on. Naam. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه مسيبة يبقى بهداد راديو فوتا انترناسيونال من هيرو إسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أريكم شيخ ألفا محمود Zarruqa Bari no ɓe holliri noon aray ñanden en yewti yoga e masalaji yondirɗe e masalaji lewru suumaye ndu wono ko honno ndu jaɓɓorte ko honɗum woni suumaye chartiji ɗin e tugale ɗen haray hande kadi alhamdulillah rabbil alamin Allah tumbidiri en ɗon hiɗe yewtude yoga kadi e masalaji lewru suumaye ɗum no gasa ɗiɗon ka timmugol hande hara ka jondeji ko kan nontiri yeeso biidnillahi taala aray ɓe landi kelan landal fi ko honɗi woni huntinay ɗin ko honɗi woni taƴay ɗin suumaye firta ɗin suumaye haray karam koɓɓen hiɓe yewti piiji ɗi tawata ɗin ɗi firta e suumaye ɗi bonna e suumaye hellifa ɗon ma jumɗon umuman haray dabit mu on
ko kala hunde nde tawata si on tigi faggitike nde bonnayi korka makko kan soit noon hara ko ka hunduko nde iwde nde hewti ka reedu ma ɗum ko ka kine nde hewtide ka reedu ma hara ko rendigo ma ko nentata ɗin piiji ɗo hare ko ɗiɗo piiji ɗum ɗoni taarif muftirat on ala wajhi l umum. ay cheikh baylo jarama e hoore nde ñoggande nde ñogguɗon ɗo ɓangin ɗon ko honɗum faanda e piiji firteɗi suumay o haray landal hikkingal ngal men fewtinta ngal e moon joni noon ko sifano en ko honɗi woni piiji firteɗi suumaye ɗi karmakoɓe men janti firteɗi suumay ɗi karma ko men ɓen janti ɗin ko honɗum ɗin piiji jantano ɗo hen ɗi fiyo jamma o wawa naftore ɗi ɓe anda ko ɗi piiji ɗo bonta suumaye. jasakumllahu hayran haray piiji firtaɗi ɗin suumaye ko piiji ɗuɗuɗi no jeeya e majji goɗɗi hara ko fottanaɗi karmakoɓe ɓen hara no fottani e majji goɗɗi go ko lurraɗi haɗay min yewtere anden kone fewtirta ko ɗi piiji ɗi tawata ko piiji fottanaɗi karmakoɓe ɓen no fotti e majji ko firtay ɗi e suumaye so tigi faggitike ɗi firtay suumaye makko on haɗay arande ɗin piiji ɗon ko ñaamugol ngol e yarugol ngol ñaamete mo on tigi ñaami wo ma jaranɗan on tigi yari wo wonnoon ñaamete on ko ñaamete dajiiɗo ma ko ñaamete harmuɗo woni jaranɗan ko jaran dajiɗan mara ko jaran harmuɗan si on tigi ñaami on tigi maɗɗike ñaamete on o hewti ka reedu haɗay korka makko ka boni ko annun kay so on tigi yari ndiyanaɗan hewti ka reedu haɗay korka makko kanka boni haɗay allah subhanahu wa taala on o holli en ɗum ɗo ka deftere makko teddude o daali وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل هذه أرو آية سبي في حديث غونغول نيام غونغول ايار غونغول يوكا بير الفجر حانانغي متويا سياوتي دون كدي هذه نوودي كدي كو بونتا سوماين كونا نيام غونغول ايار غونغول هذه أرنون إنادي دو هذه توتا جدين كدي باي هذه ندان كيون tuuta hare no ka karamakko hare tuuta on bonnata suumaye bi ijma'i ulama ko naqlo ijma do ko al-imam al-mardawi al-imam al-mawardi wa ibn hazm wa an-nawawi wa ibn muflih be do be yewti ijma fi ko holli tuutaaje de tajata suumaye on so tigi be ko ben fo no hawtiti fotti do wonde ma tuuta bonta ta suumaye on naam tayib si yawti don no jiya kadi e piiji bonnay din korkakan rendigu ko nde sonnajo e gorko rendata e baldi hare ɗum ɗo jaman fu no andi ɗum ɗo ko hunde woni ɗum ɗo haray si ɗum ɗo feƴƴi hakkunde koyte ko mariage feƴƴi hakkunde jombidirɓe ɗiɗo ma ɓe jombidira ɗiɗo waliyadu billahi haray korko kanka ka boni haray noon mo faggitike ɗe golle ɗo mo rendi e sonnajo e nder lewru sumaye ɗum korka kanka boni haray kan noon kadi no woodi kaffara waɗɗiɗo mo kaffara on ko yimma on tigi rinɗina daande gomɗinɗo bimana on tigi rinɗina maccuɗo ma korɗo on ti sooda mo rinɗina mo e ɗimmum ɗum ma ɗum tigi hoora lebbi ɗiɗi jokkodirɗi tammum ɗum ma ɗum tigi ñammina miskinaɓe 50 miskinajo ɓe muddore haray ɗum ɗo no jiya e ko firtata kon suumaye ko bonnata kon suumaye e julɗo on si yawti ɗon kadi no jeeya e kadi ko firtata kon suumaye ko bonnata kon suumaye e attaqayyu amdan looƴagol tuure mo looƴike tuure haray korka makko kanka boni amma si tawi tuure nden nde ardini e makko harana kanko looƴinde o tuuti haray ɗum ɗon bonnata korka kan ko tippuɗen noon e mum ko dalil eggaɗo أبي هريرة حديث أجاد أبي هريرة رضي الله عنه قوماكي نلا صلى الله عليه وسلم ماكي كلا مو تورندين فولي haray yobugol suumayen fawakimo ma yobugol korkan fawakimo kala mo tawata tawi pas looƴi tuure nden haray ko yobu korka kan haray no jeeya kadi e mas'ala e bimana no jeeya kadi ko huntata kon suumayon tawita kon suumayon e arugol ƴiiƴan haydon fiilordu ma annifas ɓesingu si tawi hara sonnajo on ɓayde geeli allah subahana taala ko noon tagiriɓe kamɓe e si tawi ɓe hewte fiilordi goo ƴiiƴan ara e maɓɓe si on tigi helli fama ƴiiƴan yinte ko fiilordu si tan noon ɓan ari e sonnajo on ko yo taju
suumay on bal hay so taƴaali o jogitike ɗo woni o ñamata o andu ala baraji ko o jogitani kon sabu suumay on taƴanino hoore mum yime jetma kono noon kadi sownaji on o jibini ƴiƴan ɗan ari haray korke makko kanka boni kono rubbama on yewta yeeso fiisday hara hawri o sonnaji on o jibini hara ko opération ƴiƴa yaltali aray nokosa ko docteur sarema docteur humode yewta ɗum noon ko honɗum haray woni ko fayi est ce que haray o taƴe ka o taƴata kono haray ko ɓuuri ko selde kon ɓuuri karam koɓe haray o taƴata si ƴiƴa ɗan ɗan yaltali tawde hay julde nden haray mo wawi saligagol o juula si tawi hara ƴiƴa o yaltali haray ka raɓɓindinde ko ɗiɗo woni masalaji fottana ɗin fi taƴay ɗin suumaye so tigi faggitike ɗi wiwɗen ko ñamugol ngol e yarugol ngol ɗimmum ɗum wiwɗen ko rendigu haɗa masala goto no sora ɗon si tawi hara hawri goɗɗo dooli sonnajo mum on fi rendigu haray dooluɗo on suumaye makko on haray boni amma doolaɗo on so tawi hara o hollani wele bimana welede e mum e yankinade haray suumaye makko kanko e o yoɓoyo ñallanga kono haray kaffara fawakimo amma oɗa haray kaffara no fayimo inne koye kiɗon kadi ko looƴagol tuure ko hikkototo ɗon kadi ko ƴiƴigol ƴiƴan e fiilordu e ƴiƴan ɓesugu simi hewtiɗo haray mi darto ɗo hada wallahu alam wa sallllahu wa sallam wa baraka ala nabina mouhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam haray cheikh baylo on weltanama e nde ñoggande nde ñogguɗon ɗo ko yowiti kon e piiji taƴayɗi suumaye on haray on jumlani en ɗi e toɓɓe nayyi on waɗi ko ɗin ɗon haray woni ko karma koɓe men ɓe woni ko fotti haray inchallahu taala koko jantani ɗon en ɗo ɗum wonane en daɗɗudi e wonande ceernoɓe men wonɓe seenade ɓen ɓaara hoɓɓe maɓɓe inchallahu taala ɓe sifanto en haray piiji taƴayɗi korka kan hara ko piiji fewdiɗi hannde nde tawɗo hannde asro on hannde yaari yeeso hannde o saa'i mo wonɗen wuurde on gande ɗen yaari yeeso ko yinte ñawdigu ngun yaari yeeso ko yinte tibbo on médecine o yaari yeeso moƴƴa hannde aalaji boy no wawi rewde ɗe naata e nder reedu neɗɗo on harana piiji ñaamay ɗi harana piiji ñaameteɗi hay in ɗon ceernoɓe men ɓen siɓe seeneke ɗo haray hoɓɓe maɓɓe wawa ɗi ɓanginande haray tun haray ko ɓeytiten ɗon ko yowiti kon ko makko ɗon kon bamul haydu wa nifasa haray enen ko nde wonno haray madhab jaali ɗon ko men ko madhab imam malik on haray ceernoɓe men ɓen ko madhabi ɓe fotti haray ko yowiti kon ko dewal wondema haray dafa so on tigi yiƴiƴa haysi ko duñande haysi ko qatra yalti e sonnajon hatta toni ko damul haydu e nifas haray korko makka on woni haray ka taƴƴi haray on weltanama cheikh bayle nde ñoggande nde ñogguɗon ɗo ɓanginande en ko yowti e piiji taƴaɗi suumay kon yo han heddi landungal goto cheikh baylo ko woni sartiji ɗi ɓa joni maki joni ko ƴoni firta ɗi taƴay ɗi korka ka hanno gasare karama ko ɓe haɗa gasi toon sartiji haray kon ɗin sartiji cheikh baylo aray kono hollir ɗon no cheikh zarroh jasakumllahu hayran haray eɗen asde taw jama on e émission o haray ko émission suumaɓe ne heɗade radio fouta international ɗe naɓe ahla wa sahlan wa marhaban bihim haray landal molngal ko woni ɗon chartiji e chartiji ɗi karam ko ɓen waɗi fi mo tawata si faggitike hunde suuma e makko haray boni haɗa chartiji ɗin ko chartiji tati hara mum ɗum ko ala ilm ko andugol ko on tigi o tawa hara himo andi nden hunde ɗon ko bonnayde suumaye on so tigi faggitike nde himo andi haray suumaye makko on boni immédiatement charti ɗi mo ko addicre on tigi koye tawa hara no anditi kadi hara on tigi yejjita tawi ko ɗum waɗi nala sa sallam maki mo ñaami yari hara ko yejjituɗo e haray korka makko kanka bonade ko Allah ñamminimo ko Allah subahana taala kadi ko yarnimo charti tan mo koye tawa hara on tigi ko kanko tigi tawi pas fajjiti bi maana harana doolaɗo o waɗanɗo hoore mum harana doolaɗo ɗum ɓeyna ɗon e haala arabe al ihtiyar so tawi hara on tigi kanko suɓani hoore makko ɗen golle ɗon o waɗi ɗe harana doolaɗo haray gon noon kadi haray korka makko kanka boni ihtisaran ka résumugol haray ko ɗiɗo woni chartiji e bonnay ɗin e suumay o haray noon no sora e leyɗi ɗo masail fiqhiya kathira masalaji buy kono jonde nde wata yonugol tawde haray ko émission radio ko yewte ko no ɗuuɗi yewta ɓen kan no ɗuuɗi ɗum hatta fensi no ɗen ɗi moƴƴa simi hewtiɗo mi darto ɗo hada wallahu alam wa sallllahu wa sallam wa baraka ala nabina mouhammad wa ala alihi wa sahbi wa sallam haray cheikh baylo weltanama e toɓɓe ɗiɗi jane nde daɗɗan ɗon en ɗo ko yowiti kon e taƴayɗi suumaye on ko wonke woni chartiji ɗin taƴayɗi suumaye on haray o ñoggi o maaki haray ko toɓɓe tati si ɗin ɗon timmi ko sartiji haray korka on tigi kan haray ka boni haray maako ɗum hara on tigi har no andi wondema hunde nde o ñaami nden ko hunde firtende ko taƴede suumaye on faami o maaki ɗum ɗare bonni hara on tigi hara ko andutuɗo o wiyatini aden yeggutuɗo
makko hara on tigara kanko hara ko o suuɓi ɗo ɗum yaltini aden honno dowlaɗo ɗon no makir ɗon ɗon haray cheikh baylo weltanama moƴƴa moƴƴe ɗe toɓɓe ɗe jantuɗen ɗo haray jasakumullahu kulla khairin haray musidɓe haray en weltanike cheikh baylo haray ɗen hikkintira ɗon joni ñawoji yowiti ɗen e nawnuɗo joni en andi haray Allah subhanahu wa taala no newnani neɗɗo nawnuɗo taƴugol suuma yon Allah dali ko Qur'an faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra ara inshallah ta'ala ko yowiti kon e toɓɓe ñaawore yowitinde e neɗɗo nawnuɗo honno ko honɗum fawimo si o nawni e nder suumaye e ko ñaawoje honɗe jokkatamo ara inchallahu taala hare ɗen fewtina ngal landal ɗon docteur Mouhammad Moustapha Diallo. Cheikh Moustapha, assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aywa Cheikh Moustapha hare ɗen andi Allah subhanahu wa taala o farli suumaye on hoore gay ko farli suumaye on ara en yewtin ɗum e jonde men ara nder nden wondema sariyaji l'islam ɗin ko sariyaji wondude e juɓɓatiri onde ko mum babit aray halal wa natude e majji en taaɗi ella kanko Allah ɓa o farli suumaye on o ittintinno hoɓɓe ko horgol ngol no jeeya e ɓen nawnuɗo hara joni Cheikh Moustapha jumlane e ñawoje ko fi a alhaali neɗɗo nawnuɗo e suumaye naam aɗen natude ñawoji jokkayɗe mo ɗen kon yewto en taw alhaali neɗɗo nawnuɗo e suumaye naam alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Naam. Ko meɗen jarna yo Alaji Zarruq. Naam. Jarna kadi jama heeɗiɓe radio Fouta Diallo international on. Naam. Toro yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗan en suumaye jaɓaɗo. Amin. O tawna en e ɓen ɓe o rinɗinta yiite jahannam o naata ɓe aljanna. Amin. Kañum e julɓe ɓen fof. Amin. Haray no makirɗon noon filanda mongal ko ɗum woni alhaaliji nawnuɗo. Naam. Haray sharia on ko diina newende. Naam. ko diina weeɓende ko ɗum waɗi haray fewndo farli suumaye no woodi ɓe o ittintine to woni no tawa eɓen nawnuɗo o makir ɗon aya on noon joni haray noon fi nawnuɗon himo jogii ko yowdiri e alhaaliji tati haala arano on ko on nawnuɗon mo annduɗa hoore ma himo andi kanko nawnuɗon e hoore makko walla ñawndeyɗo wi'animo si tawi o hoori nden ñalande nde o nawni ɗon walla ɗen ñalɗe ɗe o nawli ɗon haray o tilfoto ko imma ɓanndu makko num tilfo walla teral makko tilfo walla sawunki makko kin tilfo e mum haray ko ɗo woni haala arano o oɗo haray no waɗɗimo ɓe innayi nde o taƴata fi honɗum haray sharia farlirali dewe ɗen fi o tigi lorro ko ɗum waɗi haray qaida no toon mo ɓe innata daf'u lmafasidi muqaddamun ala jalbi lmasalih horugol ngol ko maslaha par ce que o tigi heɓay e mum honno wiyete baraji o tigi tañƴinoto e mum kadi aljanna kono noon kadi haray horugol ngal e dow wondude e lorra addana e mo lorra ɗum noon haray ko mafsada ko ɗum waɗi noon haray ɗo nafoore nden e lorra kan haray waywo ko lurri ɗo noon haray sharia ardina e renugol bani adama on pottinanamo lorra kan ko ɗum waɗi ɗo haray oɗo ɓenne no waɗɗimo nde o taƴata suumay on haray ko ɗo woni haala arano haala ɗimmo on ko on mo annduɗa hoore ma ko nawnuɗo hara si tawi o hoori haray no wondanemo e sattede seeɗa e tampere kono noon battinta ha hara ƴetta e wonki makko ki walla tilfaymo kono haray mo wonde e sattede seeɗa walla hara si tawi o hoori hay si tawi o yawayno sellude saabu ko hoori kon leytininaymo sellugol ngol haray oɗo no daganimo nde o taƴata si innama noon no daganimo nde o taƴata haray kadi no daganimo nde o hoorata kadi haray ñawoje ɗin no foti haray ko ɗum waɗi ɓe mahi ɓenni haray no daganimo nde o hoorata nde o taƴata ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki inna allaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'asih ɓenni o nelaɗo sallllahu alih w sallam ɓe maki allah subahana taala no yiɗi neɗɗo on nde o gollirta newendeji ɗi allah waɗanimo ɗon no allah añiri noon kadi nde o watta ko woppugol mo haray ko min hadal baba haray no dagi nde o taƴata kono kadi so hoori haray no daganimo haray ko ɗo woni haala ɗimmo haala tammo on ko wonduɗo e nawnare nde annduɗa hoore ma nde alda e sattede he fus hara ko nawnare hakkininde ko waytata wa durma hara ko hakkininde walla hara muusu hoore no nanguimo seeɗa ko waytata wa ɗum walla hara ko wulu ɓandu kono hara si tawi o hoori battinta e ko hoori kon bal haray haɗatamo sa yohugol
yohugol ɗe haajuji makko ɗi ɓen ni oɗo haare jomiraɓe gande ɓurɓe ɓen haare ɓenne oɗo no waɗɗimo nde horata par ce que battintaɗo mo kon he fus no anda dewe ɗen kay dewe ɗe Allah subahana taala fadle e jama on haray la sakka no wonde numa no wondi e masakka seeɗa e taklufa wono oɗo noon haray ɗum noon no nature nin ɗon ko on masakka mo anduɗa hoorema ɗon ko macqula komo hakkil jaɓi par ce que si tawi imo wawi yaade haajuji makko imo wonde nawnare durma nden imo wawi yaade yeeyoygol e ko waytatawa ɗum ɗon haray ko famin baabi awla ko hoora haray ka jumlugol ko ɗiɗo haalaji tati woodi ɗo haala mo anduɗa hoorema nawnare nde lorra e o tigui oɗo haray sharia no yamiri moyi o taƴu haray no waɗɗimo ne o taƴata tawi woni wonki makko yeeboto makko yeeboto e nam haala ɗimmon ko manduɗa hoorema no nawni si tawi o hoori o heɓay sattede seeɗa kono wonki yeɓatako teral yeɓatako oɗo haare no daganimo nde o hoorata no daganimo kadi nde o taƴata e manduɗa hoorema ko tammo on noon haaray ko nawnare hakkindinde o wondi haɗatamo golleji makko aadayankoji ɗin oɗo haare ɓenne no waɗɗimo horugol haray cheikh moustapha weltanama moƴƴe nde jumlande nde jumlo ɗum ɗo ko yowti alhaaliji nawnuɗo e suumaye haray on jumliɗi alhaaliji tati wonki makko guentil photo ma ɓandu makko ka ummano makirɗo noon tawno koɓe maki haray ɗo no waɗɗimo e alhaali tawtara no daganimo o alhaali mo tawtara nettinayi ndikkugol mo o heɓe lorra sattede seeɗa e ɓandu makko ndu mo wawi horde mo wawi taƴuɗe ɗo fof no fotama e alhaali mo taw mako ɗon haray ɓittede fus o heɓata wona sifa durma ma masa muusu hoore seeɗa haray on jarama cheikh moustapha haray joni cheikh moustapha on jumli ha ɗo on sifike alhaaliji nawnuɗo ko maki ko alhaaliji tati e kono karmo koɓɓe makir noon joni noon si woni ha nawnuɗon haray ko si no siforɗon ni o taƴi haray ko ñawoje honɗe arta ɓawo ɗum ɗo jasakumllahu hayran haray question ko e wattu mum woni e nokku mum haray kadi jomiraɓe gande ɓen ɗon haray ɓe fecci nawnuɓe ɓen ha taƴi pecce ko yaata e tati feccere aranere nden ko on mo annduɗa hoorema si taƴi no waɗɗimo yoɓɓugol siko ñalande siko balɗe ɗiɗi siko balɗe sappo siko lewru ndun haare on no waɗɗimo yoɓɓugol haare noon ko on mo annduɗa hoorema nawnare lorrayde haare sarian en nane en haali ado joni haare on no waɗɗimo taƴugol kono noon nawnare nde himo tañƴini ndikkugol nde mbimana o ndikkay ko nawnare musude kono o ndikka e mum oɗo ɓenni haray no waɗɗimo nde o yoɓata ɗen ñalaɗe ɗe o ñawlino fewdo ko nawnuno waɗe nawnare noon oɗo haray o yoɓay haray ko ɗum woni ñawore makko nde ko yoɓɓugol waɗɗimo haala ɗimmo on ko manduɗa hoorema haray no waɗɗimo nde o ñamminta hara yoɓugol waɗɗakimo ko waytata o nawnuɗo manduɗa hoorema ko nawnare nde tañƴidaka ndikkugol fimu ɓano anda no woodi toon nawnaje ɓe anduɗa hoorema ko nawnaje o tigui wata horde majje par ce que o tilfoto walla teral makko tilfo hara kadi ko nawnare duumide oɗo haray innatake honno wiyete o yoɓay sabuna haray sari astan no ɓantanimo horugol kono haray no waɗɗimo nde o ñamminta ñalande kala haray ko fotata kilo e feccere kilo e libar e ñameteji ɗe annduɗa hoorema ko jaaɗiɗi kamen ɗi walla o tigga wawi wonde o haray ko ɗo woni haala ɗimmo haala tammo on komo annduɗa hoorema haray no waɗɗimo yoɓugol ñalande walla ñalɗe ɗe o ñawliɗen no waɗɗimo kadi ñammingol haray ko homɓe woni ɓeɗo haray ko manduɗa hoorema taƴi suuma e saabu nawnare imma ko ñalande wotere walla ko balɗe hasaba ko taƴi kon o welsindo ha suuma e goɗɗo go arta hara o yoɓali hara kadi wona ganto jogui haray oɗo lewru fewditindu ndun o hoore ndu woni nde o fewditi fewɗo ndin kono si lewru ndu yawti ha o falama yoɓitoyde ñalande nde o yoɓi wo haare o ñammina sabuna haray welsindare heɓikemo ko ɗum waɗi haray sharia jonnemo oɗo pen haray noon ɗum ɗon koko filla e sahabaɓe ko yaata e tato wono ibnu abbas e ibnu umar e abou hurayra radiallahu anhum ɓeɗo fof fillama e maɓɓe sugu oɗo haray no waɗɗimo nde yoɓata yer ko ñawɗi kon o ñammina haray andaka noon ɓenni o jomiraɓe gane ɓenni andaka sahabaɓe go lurruɓe e ɓeɗo haray ɗum ɗo woni bi mathabat al ijma haray feccere ɗimmere ɓen ɓe anduɗa hoorema no waɗɗiɓe yoɓugol waɗɗiɓe ñammingol haray ko sowiɗo e muyninayɗo si tawi ɓe taƴi saabu hulugol fi ɓiɓɓe maɓɓe ɓen so wiɗo walla pay kunko woni muyninde kon jibinɗo ha gasi si tawi docteur inniɓe haare maɓe taƴa haare ɗum ɗo ɓeɗo kadi tuma ɓe yoɓoyta o haare no waɗɗiɓe ñammingol
e yoɓugol honno wiyete ñalande nden haray ɗum ɗo kadi koko filla e ibnu abbas e ibnu omar kadi andaka loruɗo e maɓɓe haray ko ɗum ɗo woni haalaji tati haala arano on ko mo annduɗa hoorema no waɗɗi ɗum yoɓugol suumaye on ko ñawli kon woni on mo annduɗa hoorema ko nawnuɗo nawnare kono wimo tañƴina ndikkugol e mum oɗo o yoɓoye e mo annduɗa hoorema haray no waɗɗimo ñammingol haray waɗɗaki mo horugol ko mo annduɗa hoorema no nawni nawrare hulɓininde hara o tañƴinaka sellugol oɗo haray suuma e kala o ñamminay ko yata e kilo e feccere ñamete wonɗo ka leydi on e mo annduɗa hoorema kadi no waɗɗimo horugol waɗɗimo ñammingol woni ɓeɗo haray ko pecce ɗiɗi ko welsindiɗo nawnunoɗo welsindi ha suuma e arti o yoɓali oɗo so o hoore suuma e fewdiɗon so o yoɓoyay on tuma o yoɓa o ñammina e mo annduɗa hoorema ko sowiɗo walla muyninayi ɗo hara fi pay ko makko ɗum haray ko ɓeɗo haray Mouhammad on jarnama e nde jumla ɗon ɗo ɓaare hatton jinɗe ara jamma no heewi ko landoto e ɗum ɗo haray simi wawi waɗɗugol ñoggugol koko sifi ɗon ɗo fof ɓaɗe gandere nawnaji go haray no woodi hande ko nawnaji duumotoɗe wona sifa ɓe diabeti ma sifa ɓe gastrique simi wawi famude e mako ko mako ɗon kon ɗo so tawi woni tun nawnare nden adde tilfagol ɓandu ma nettugol naw cellal e neɗɗo ma yeɓagol teral haray so tawi woni o yiidi e docteur jo o winimo anta hoorata ko holniɗo haray tigi tigi on haray on tinayonere o taƴay somi faami e mako mo ngo haray Cheikh Moustapha on jarnama moƴƴa haray miɗo wiya noon assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh haray jasakumullahu kulla khairin haray musidɓe julɓe haray ɗen ƴettude fowtande seeɗa haray fuɗɗitoɗen e jonde geɓal ɗiɗaɓal e nde jonde men ɗo hande ko yewti kon e piiji taƴayɗi suumayo o assalamu aleykum wa rahmatullah musidɓe heƴƴoɗe radio fouta dialo international radio fouta point info heɗitoɗen Radio Fouta Djallon International, the voice of Fouta Djallon. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أرى مصيبة جلب كلاكوني بلوم مدن سلمنا وسلمنا الإسلام أرى دين فوئتا دي جبال إذا بانغال إندي جون دمن دو أرى كو يوهان دي كون دي يوتدو كو يوتي كون piiji taƴeɗi suuma yon hara ko piiji fewdiɗi hannde no hawo ndera karan ko ɓen aditino ɓen hara ɓe yewtali ɗi bo hare kono noon ɗi mari mbaadi e baadi ɗi karmo koɓɓen sifi kon haray ado en natuɗen juntoya e docteur Aboubacar Sada Sow kamɓe fuɗɗanto e nde jonde ɗo ko yewti kon e ɗin piiji kesi fewdiɗi hannde taƴeɗi suumayi haray en daɗɗe ɗo daɗɗude seeɗa ado en natude e dambugal ngal haray ko honɗum woni ɗum haray karmo koɓɓen yewti wiyete ko manafir yani nokkeli natirɗe ɓandu neɗɗon hara ɗin ɗon ɓe fotti ɗin ɗon ko nokkel taƴay ɗi suumayon kala ko rewri e ɗin nokkeli ɗon kala ko rewri e ɗen budde ɗon hewti ko e nder reedu bani neɗɗo on wonɗo horde julɗo on haray korka makko kan haray ka taƴike haray ko won ɗum hunduko no fotta e mum kala ko rewri ko hunduko e kala ko rewri ko kinal haray ko won waɗi ɗum ko tippude mako mo nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki feƴƴintin e wuyɓagol e sokinagol fodde a laataki ka a horɗo haray karmo koɓɓen ɗefti ɗo wondema haray hundukon e kinal ngal haray ko naatirɗe ɗiɗi haray kala ko naati ɗum haray feƴƴitoyi haray ɗum ɗon haray wawi taƴde korka haray tata ɓum ɗum hiɓe fof kay ɓe fotti karmo koɓe men yakitoraɓe o ngu zaman ɗo e tawata kay e kawtital karmo koɓe men gonte majma al fiqhi dawli on ɓe waɗi ilhaq ɓe hewtini e hundukon e kinal ngal ko wiyete kon duburu neɗɗon dambugal suudu neɗɗo on haray ɓe maaki nde tawno wonde teteki ɗin kala ko naati ɗo ɗi wawi poɗude haray ɓe fotti haray ɗiɗo tati ko piiji kala ko rewri ɗo haray ɗum ɗo waway taƴude korka neɗɗo on haray noon wodi noon piiji gono toon ko hewta wona ɗiɗo haray ɗum ɗon kay ko naatirɗi wona nowru ndun wona ko wiyete kon dambugal naatigal suddi ɗon ko ɗum wiyete haray ko farju makko haray karam ko ɓeɗo yeddodiri e ɗiɗo si piiji rewri ɗo ma si piiji sintinama ɗo haray ɗum wona taƴay ɗum korka ka wonta taƴugol ka ɗum taƴata korka haray joni en fuɗɗorde ko natata kon e ɓandu neɗɗo on Cheikh Sada assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Cheikh Sada no handirɗon noon hannde haray affaire ñawdigu gon yaari yeeso moƴƴa haray hannde piiji buyi jiitama ɗi alano ɓawo ɗo
haray tentina ko yewti ko hella nyawdigu on haray no wodi piiji buye din nyawdigu haray no mari batte e korka kan joni hay min yiday yo on yewtu en do jumla non en piiji tawata din don sinati e bandu horu do e laawol hundukon haray dum الله على ما نقول وكيل فلما قضي موسى الأجل وسار بأهله آنس منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتيها نودي من شاطئ الوادي الأيمن البقعة المباركة كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولي بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا يا موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدي منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هويه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلي عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون
وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء إذ رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء إن فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم
إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغي عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتيك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقيها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال
مبين وما كنت ترجو أن يلقي إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون ألف لام ميم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رئي أفتمرونه على ما يري ولقد رئيه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشي ما زاغ البصر وما طغى لقد رئي من آيات ربه الكبر أفريتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضي إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولي عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدي ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن الذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم
فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقي أفريت الذي تولي وأعطي قليلا وأكدي أعنده علم الغيب فهو يري أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفي ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعي وأن سعيه سوف يري ثم يجزيه الجزاء الأوفي وأن إلى ربك المنتهي وأنه هو أضحك وأبكي وأنه هو أمات وأحيي وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمني وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغني وأقني وأنه هو رب الشعر وأنه أهلك عادا الأولى وثمودا فما أبقي وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغي والمؤتفكة أهوي فغشيها ما غشي فبأي آلاء ربك تتماري هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفه أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خاشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر
سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطي فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النير على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود
بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. سلام على شهرنا المنتظر حبيب القلوب سمير السهر سلام على ليله مذ بدا محياه يزهو كضوء القمر فأهلا وسهلا بشهر الصيام وشهر التراويح شهر العبر فكم مخلص راكع ساجد دعا الله حين الرعوى والذكر وكم خاشع في الليالي الملاح بدمع غزير يضاهي المطر فشهر الصيام وشهر القيام وشهر الدعاء يفي بالوطر أرى شمسه أشرقت في القلوب وضاءت كما ضاء نور البصر أتانا شذاه بنفحة خير ونفحة جود وعطر الزهر فكم مذنب كف عن ذنبه وصارع شيطانه فانتصر وكم غافل هب من رقدته فشد الإزار وأحيا السحر ويتلو الكتاب بصوت رخيم ويحذق في آيه والسور إلهي فإني ابتليت بذنب أشرقت في القلوب وضاءت كما ضاء نور البصر أتانا شذاه بنفحة خير ونفحة جود وعطر الزهر فكم مذنب كف عن ذنبه وصارع شيطانه فانتصر وكم غافل هب من رقدته فشد الإزار وأحيا السحر ويتلو الكتاب بصوت رخيم ويحذق في آيه والسور إلهي فإني Radio Futajalan International, the voice of Futajalan. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون.
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن
تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير.